uđeš u kompaniju i što više ideš ka top managementu, to nivo narcizma i psihopatije raste u odnosu na običnu populaciju. Ti da kažeš, čekaj, ako ti imaš ekonomski sistem koji je namešten tako, da onaj što je uspešniji, on je veći narcis, veći psihopata, i ti se onda pitaš zašto u društvu ima povećanje narcizma i psihopatije. Pa to se uči. Evo, ja to ljudima stalno govorim, to se uči. Ja moram da citiram jednu moju klijentkinju staru, to je genijalna izjava, nešto je imala neku aferu van braka, pa je to bila tema, i ja njoj kažem, pa kako si ti sa tim? Kaže, pa dobro, kaže, u početku sam osjećala krivicu, a posle čovjek navikne. To mi je mantra za sve u životu. Znači, ti prvi put kad neko prevariš, izdaš, zezneš, teško je. Svaki sledeći put je lakše. I još ako dobiješ nagradu za to, pa kako se drugačije uči? Ti budeš strašan prema drugima, loš prema drugima, to je ono što govori Makijaveli, groblje bivših prijatelja i saradnika, i ti bivaš nagrađen za to. Čekaj, pa tako treba da se živi.